Evo jednog besplatnog rješenja kako da otključate ovaj telefon na sve mreže da radi. On je kodiran na Telenor mrežu. Sada ćemo probati sa MTS kartice. Piše zaključavanje mreže uspješno, znači ne možete koristiti MTS karticu. Zato ćemo ju ubaciti do pola i bateriju ćemo ubaciti do pola. Ovako. Da palimo telefon tako da se on upali bez kartice. Pokrenuo se bez kartice, sada ćemo gurnuti karticu do kraja. Možete nekom čačkalicom ili nečim tankim. I sada je telefon pokrenut bez kartice, iako kartica je znači u njemu. I onda ukucamo kod. Tu je kod za restartovanje telefona. I kada se restartuje, onda ćete moći da koristite MTS karticu ili VIP ako stavite VIP ako pokušate sa VIP karticu. Sad sve možete da koristite, ali svaki put kada ugasite telefon, opet ćete morati isto da ponovite. Evo ga, to je sad provjera kredita. I znači, ako ugasim sad telefon i ako ga ponovo upalim, opet će mi tražiti kod, znači moram ispočetka da radim. Sve, eto, to je jedina mana ovoga otključavanja na ovakav način. Eto, sad bi opet ja morao znači ako se isprazni baterija ili nešto zbog nečega se ugasi telefon, moramo opet isto da radimo. To je to.